Ka Melim Assembly Youth Congress. Hapo ka Jingalam Working President Bayate Lang Thaumuj. Harangkat ka Jinok Sanyang UMDC Baroni Vilangdo hakasngi baar kilayo ban ais ngubha. Daki plakot syaki kena school ka Mausawa Melim. Ha ka negasngi nolor ginongkit kam ka MAYC. Ladan lang urang ba asnong ki kimiki kpa jong ki kena school bat no hikai. Ka jing temu jong ka MAYC ban ais ngubha daki plakot kalong kum shibenta ban ai mensim shushu iki kena school bakina minot haki jing pule. Lagi? Ada, tak tahu buat. Hai. Lagi ni miss. Chill. Đây thì Youth Congress mà đang làm một cái thì văn tết ini nong làm sinh động mà cái Youth Congress cũng bakal tri nama pos ke puama na ka ha ka mek senang ka thau ka te lang sala te ha ka ne ko por komentar la tết ini nong làm sinh động và cần đông cái trình one eye with the plakat na kita di nak school. Ke nak liang ni kita nak alam senam nak dapat di dokumen ke bakral banyak soal ini buat. Di sahabat koi sahabat ke betang soal eye kulay ya iba mahab Thailand và là phân tích ini di nak alam senam. Dia cukup sopan ai kulay iban belatris tamisya na benta ka Youth Congress. Di ngenomla ai kulay iway masopan ang ba kacik kulay kam karpang masopan ai kulay iba Arwindo ibalong MDC jogane kemuli konstitusi. Di try di kasin balkong ba piwan masaki la kecong hikmat ya gini di kena school. Tin sopan ai kulay lang ya borok di wilayah dot lang hene kepor himda shimla la pencet ten iwe kumang ne kepor na shim bi cik kulay kelum lang kene kepor te khamtam gini gilong keme mo ibadai lagi marchan shnam tang giba hane shnam maswa giba wan kene kepor te ni nak le shnam ro ikna skor tidan hadu sab lai ngut dei ba ikna skor di dei tang lane shnam joni regine di shnam pramarchan ru lawan akan skor cengi. Dimembar tuka Melim Assembly Kongres Umat Islam iyo punya pej kicing nomor dei maki kinu yako. Idon kami kenhun Haman Islam nak mentai ki Youth Congress nang begini aku ikai kicing ko idon hala bijong Islam. De nak takadau ikwa ru benten seluruh kamtam kicing nang sista mo. Kaba la pan rat lingkong kicing duk do kade kicing nang sista. Dengan seperempat ia jadi ming pa WhatsApp saya ikut makin pep school sekitar porno mah ada jingsa kerjaan do yang do ini kayak gebati solar itu belang ini nyerap lang ini terelang nak kemudian banyak mengenang kita kemudian nak kemudian bersendiri kongres ini dia perkat di komiti di bawah ba lada don gino dikena di pep school sekitar porno
sofa kerpat kinong alam sinong kinong high school bakin pentip bangin yok banyak kerjaan iki bakin yok yang bang late kan pule high school sinong mana kinong di school bagi don kata kali kijing kerpat jengi naga melim assembly kongres namar bang isnu sendai banyak kidon kijing ki ba melaksuk kon kerjaan yang langsung di pun aktif di kerpat yang kita di bapet school sistem korno to bahaya tulen ini awar ini trailang naman kumang mana bang irong politik de kata katong ke bang kuat banyak trailang non tapi melang salang berat dengan ya betul sabi hidup kerdo ya nak kadang isnu shine ba idan ba arwiling do yang di sini baju ajing kerja yang ini di program di mengilai manisnong yang ju suruh jingkermen madai ma iya shot di pekerjaan yang ini tu kena semula ya nak kadang masa pun aku play tentang tiba yang ya kemet shot fly but pinang lah pentri kamha nak pentai kam di biadai bat ka konstitusi jupi ada mi nang ne na pinanga kimi kini nang no kimi dai nang sa bangas nga ai ka jingi trailang nga ai ka burong ne kini di samla di bakwa man kentiu ya ka ho ni don kam madang ni don kam ki jingtai rei lada kumala keren ki nang keren jong asya khamat kini di samla ladang ni lapan kentiu ke jingnang di sta ni lapan weng lo pada khoi ki jinge ke jing sa din ke jing duk nadong sedok de ngi sim ka wei ka mat ka ba ka dei ban kentiu ya ko kuli nang ni ho i de jing ai ba khndia ringi kwa ban snok tilang ka klik pa bat kinong kai wangi don tata ka jing kit klik ka ba niat kit klik lang bat pi kumno ban pe ba kini ki khon jongi ki khonjong pi ki khonjongi kinio ka jinga ni start ho biar yang kerpa ki email hot atip ka de ka kam ka ba e ngala kali mata nei rang basinong tang iwe no hikai sau class mo class 5 mo new class de kata kan ko no kami ba e na kwa ban su thu e pi ni jet ki nong mi khmat ban tham ki policy terkam ban wengi ta kijing ki wei bo pli di kai nyo tli ka class atra ga piton nyo mo ki kun pin bishan nyo mo ki kun la ya ma de ka tang ni di ban tip kumala keren mantan chu sam de pisa sam da kater sam da katar gumu nong thau an kumot thau ki an gumno ban nang pen bun chu ki nong hikai ba kijing nang di start kan kambia i wei no hikai mudur fi no class ni de ka busuk kita kin ni hab dawan ni no mikmat lada om kan bai pisah man tiap bot om kan ba ai bun no hikai kan tiap bot lada pidang tang sat lai mot so mudur kelas ting marwei dengan tiap kumno hikai langsung tu ke dia baik. Dia kum kita kemud ni yang berkat ni syakmat ba ni ham jin ya ki nong mi khmat iban berkat ia kata kata